أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين ركا دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين دصاد و بنجي و سه نویسکار امام النووی، ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب، گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل ملین موت هوابه. خوشکو برن عزیز و چند درسه ام بحثا فضیلت و خیر جهاد دیگی. جهاد چیه؟ خواه وستاندنه، راوستاندنه و خواه اشاندنه در خود دا جبو سرفرازی دین اسلامه و جبو پاراستنا مسلمانا و ولات اسلامه و بمال خواه و بجان خواه و بدو خواه که چش دست موابه مخل ورده باشینه مخل بده طعبه. ام بحثو بدی که ام گوهاب یه حدیثا 1337 گرا ریزا ریاض الصالحینه. وعن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه، سلامة كرة أكوع هاتناقل كلام خدا جرازبة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون. دبيجي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام بر هن مروف را در باس بی بر هن مروف را بوری تیر طاوتانا تیر و کوان دست آدابی تیر طاوتان ارمانجه خواهد تعلم دا تیر آوشتنه و ممارسة تمرين وذكران. فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. قال باوجن و أولاد إسماعيل نبيان إسماعيل پیغمبر معلومة عرب يعني أهل مكة نبيان إسماعيلش نسل إسماعيل هانش نسل إبراهيم عليه السلام هانه باوجن نسل أي ذرية إسماعيل أي نبيان إسماعيل زاروك إسماعيل باوجن فإن أباكم كان راميا و بگمان باب هوا إسماعيل جي دير آوش بي يعني تشويق وادا دقنا خب علمين سبحي دير آوتنه و دقنا همبري دجمن وقت يكون چانه بشبري دجمن و مظفر ببن و غالب ببن سردست ببن. رواه البخاري اف حديثه امام بخاري نقل كريه خودش راضي بن. حديثه 1338 وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه. عمرو كرة عبسة هات ناقل كريم خود جرازبه دبيجه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مش پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام صح كره لدقاتا من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. من رمى سهما في سبيل الله کسی در خدا دا و پیشبری دجمن و همبری دجمن دیره که تنه باوجه فهو له عدل محررة شوير خيروه وكا خيرو آزاد كرنا عبدك آزاد بك و خيرو عبد آزاد كرنا گلی مزنا و وجه خيروه هنك آزاد كرنا عبدك او خيرك مزنا. بله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. اف حديثها امام الترمذي نقل كريا خود جرازي بگوتيا اف حديثها حسنه و صحيحه گرا سندی که حسنه يعني نزعيفة قنجة وقرأ سندي كأخوات صحيحة وسالمة. حديث 1339 وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه. أبو يحيى خريم كره فاتك هاتنا قلنا خد جرازبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ببجة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قولي قال من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. کسی که تشتکه در راه خود دا صرف بکه خرج بکه جبو یعنی صرف رازی دین اسلامه راه جهاد دا صرف بکه کتب له 700 ضعف 700 قطعه و جرا خیرت نویساندن او یکت که خود 700 جرا دنویسه 700 خیرو جرا دنویسه این 700 قطعه خواه جرا تنویساندن. رواه الترمذي وقال حديث حسن اف حديث الترمذي نقل كريا وجه حديث حسنه يعني قنجه رنده نزعيفه. حديث 1340
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أبو سعيد خاطر نقل كلام خود جرازبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ما من عبد تبع عبد خدا تنينن كو يصوم يوما في سبيل الله در راه خدا دا روزه که روزی بگیره، در راه خدا دا روزبو خدا و روزه که تنه روزی بگیره إلا باعد الله بذلك اليوم انجق يعني بگمان بشبه جبو و روزه همبری و روزه خدا وی دور تخه وجهه روی وی دور تخه عن النارش آگر جهنمه 70 خریفا 70 سالا خدا روی ویش آگر جهنمه دور تخه. خدا ما بکشوا انشالله یا ربی تمشقو بمیسه. متفق علیه اف حدیثه بخاری و مسلم هرکا نقل کرنه. حديث 1341 وعن أبي أمامة رضي الله عنه أبو أمامة هات نقل كلام خدا جرازبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يجيش پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام صح كليا قال پیغمبر هولي قوتيا من صام يوما في سبيل الله كسي روجك تند ريا خدا دا جبور رضا خدا ياجي سفر جهاد دا سفر همبري دجي دجمن روجك روجي بگره جعل الله بينه وبين النار خندقا. رب العالمين نقبوي و آگر جهنمه دا خندق که وکه خندق يعني ولی کورت که جعل که وکه كما بين السماء والارض او فراهيوه هنبري يعني هنگي فراهيو ارض و آسمانا نقب ارض و آسمانا چقو جای دوره او خندق ولی خود جرا وکه وی او قش آگر جهنمه دور بخه نقبوی آگر جهنمه دا خندق تولیه جرا وکه يعني جلش آگر جهنمه دور بخه. رواه الترمذي اف حديث الترمذي نقل كريه وقال حديث حسن صحيح قلت حديثك حسنه و صحيحه يعني نزعيفه و گرا سندی که خواهده صحیحه سالمه. حديث 1342 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة تناقل كلام خدا جرازي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قلت يا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. کسی بمره و عمر خواب بوراندی و بمره ولم يغزو نچا به جهاده نچا به غزوه نچا به سفرکه ریا خدا دا ولم يحدث نفسه بغزوه یعنی تشتی کل عقله وی راجی در باس نببه نبیشه آخوازی از به چما و فرصت بکوه از ریا خدا دا چم جهاده ایجابه که چم حربه ولی دل خدا جی نبوران به و مات على شعبة من النفاق او سر چشیدک قسمی که منافقیت دمره یعنی او نه مؤمن کاملا یعنی ایمان کامل دل ویدو هبیا یه بود وزی از بچما هم بری کافرا اف کافرین ظلم الاسلام دیکن مسلمان دیکن و مب حرب و شر بورا بکرا ولی دل ویدو در باز نببه وش خواه نچوبه تشتی ولی دل ویدو راجی در باز نببه او سر چشیدی که منافقه دمره. رواه مسلم اف حدیثه امام مسلم نقل کریه. حديث 1343 وعن جابر رضي الله عنه قال جابر هات نقلتنا خود جرازي قال بوتيا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ام نك پیغمبر خدا بی ام دیگل پیغمبر خدا بی في غزات سفرك یا جهاد دا سفرك یا لشکری دا فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. إن بالمدينة لرجالا پیغمبر هولی گوته المدینه دا شون هوا با هن مروف هنه ما سرتم مسيرا هون چقا گووک باویجی هون چقا مسافه که قطع بکی ولا قطعتم واديا هون چقا نوالك را در باس ببی إلا كانوا معكم اوجي دیگل هوانا الخيره دا دیگل هوانا خیر واجی وکه هوایا چرا حبسهم المرض نخوشی او هش نشون با هکن نه نخوش مینا
او جب هوا را بحتانا یعنی مانع در کتیا نخواشی که در کتیا سقطی که در کتیا و لبل دل او هوا را یعنی دل او دیگه هوا خوازی امجی دیگه برای خواه مسلمان بیایی و نیک پیغمبر خوده و سفر لشکری دا یعنی نیت و حل خالصه او جی نیک هوانا خیر واجه دیگه یا هوایا بله وفي رواية ده هو هاتيا حبسهم العذر يعني معذرتك يعني مانعك أو هش نشونوا وفي رواية إلا شراكوكم في الأجر يعني ديال هوانا رواية كده بجد ديال هوانا قرر رواية جدد بجا المكافات ده شريك هوانا يعني شيء هوا جنابين كماهي لبالي أوجي وإنك هوا خيرت بشفرا رواه البخاري في رواية أنس اف حدیث بخاری نقل کردن جبو گرا روایت انس خود جرازی به و رواه مسلم من روایت جابر مسلم جی جابر نقل کرده و لفظ له اب لفظ ملبد نقل کرده لفظ البخاری دا در باس به او لفظ او پیون خوش کو برن عزیز بلا بده بسکنه حتی درس کیامه آده بمین خیر و خوشیه دام